Sve što je crkva, ovo kad se tiče o bogatstvu, jeste crkva bogata, ali Bog je svjedok, trudimo se da svaki dinar koji dobijemo, ili kao prilogu bilo koga, ili naročito od naroda ondašnjeg sirotoga, svaki taj dinar ide u taj hram, u tu svetinju, u njenu obnovu. I sve ono što dobija, govore manastir Ostrog, ne znam, milione, Pamfilokije, ne znam kome daje 50 miliona, neki tu bezvezni ljudi pričaju takve gluposti. Arhiv svake godine, evo, ovdje je otac Jefrem koji je zadužen za provjeru svega materijalnog poslovanja, ima tačno svake godine koliko manastir Ostrog ima primanja i u što se otruši. Na stotine porodica ovdje prognanih sa Kosova i Metohije izdržava manastir Ostrog i njihovu djecu. Koliko ima stipendija koje se 100.000 objeda je dato poklonicima u Ostrogu u toku godine u manastiru Ostrogu. 4-5 narodnih kuhinja. Pazite vi, prva narodna kuhinja na Cetinju osnovana 1916. godine za vrijeme okupacije Austro-Ugarske. Sad smo u ovom srećnom vremenu, velike, moćne Crne Gore, srećne koja se sad uključila, ne znam u šta, danas prvi osniva se narodna kuhinja i moramo da brinemo o tom stotine porodica na Cetinju koje je djeca umiru od gladi, kako da kažemo. I u Beranama, i u Bijelom polju, i u Nikšiću, i u Podgorici, narodne kuhinje. To je svaki taj dinar, Bog je svjedok, a mogu u dokumentima da pokažemo, svaki taj dinar ide. Sad, oduzeti Ostrog, zato što računaju da i tu može. Tako si mogao sa Obodom, sa Dakom, sa ovim, kako se Radojem Dakićem, to si mogao, jer to je bilo državno. Pa si ti to mogao da opljačkaš, oprostite, da to opljačkaš, da to pretvoriš u ništa, da to razoriš, nećeš, dragi moj gospodine, ne možeš, ili druže, kako god hoćeš, nećeš moći i crkvu. To neće moći, možeš preko mene mrtvoga, preko ovoga naroda koji izlazi i na takav način, prvi put u istoriji Crne Gore, da narod u Crnoj Gori na ovaj način, to je blagodat. Nešto najznačajnije što se događa u Crnoj Gori u Europi u posljednje, da ne kažem, i 200 godina.